أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أينما كنتم فتبتم وتاب ممساكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا وإياكم في هذه الساعة في هذه القناة أن يجمعنا دائما في دار كرامته، وأن يجعلنا من أهل الجنة. فمرحبا بكم إن شاء الله في مذياع لا والكسل مع ضيفنا وشيخنا الشيخ أستاذ تفسير باري، فجزاه الله خيرا على تلبيته لهذا النداء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمه بما يكون فيه منفعة للمسلمين جميعا، إنه على ذلك قدير. أستاذ تفسير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فمرحبا بكم. هراي أستاذ من سالمينيوم من عندنا هراي دوون دو فان دو درات كا فيسبوك لا والكسل haray sikke wala jama on buyi yi on nokkeli fo haray jama on no besonni yi'ugol on haysko yi'ugol on ton hayso tawi waɗata darso. Alhamdulillah, haray talibaɓe ɓen fof no yiɗi on, kono kadi surtout talibaɓe ɓen talabatul en haray en suɓike yon sarhan en mako nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hadis mo annduɗa fillike mo imamu Tirmizi. Imam Tirmizi nde ɓe filli on hadis on ɓe maki ko hadis on hasan. ɗulle ko hadis on ko an abi dhar jundubi bun janada wa abi abdurrahman mu'adh bun jabal radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala ittaqillaha haythuma kunta wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. wal hadisu sahih. Fa ustazna al-karim haray men tori yon sharhan en o hadis ɗo. awalan en andi haray sahabaɓe filli o ɓen la sakka hadis on hino selli. Imam Tirmizi o maki ko hadis hasan, lakin haray ko honɗum marɗon ko sharhano en awalan e konngol aranol ngol ittaqillah haysuma kunta. bismillahi rahmani rahim. alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa nabiyyihi Muhammad al-amin sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ahmad Ba haray ko adi ko hiɗe yetta Allah subhanahu wa ta'ala taguɗo en waɗi en bani adam waɗi en julɓe timminira en rasulu sallallahu alaihi wasallam mo o nuli tawi kala ko o maaki ko non woniri o resi may konguɗi raɓɓiɗuɗi tawa naforeji ɗi a wawata limude no immu no yaya muɗum o ɗo hadisa ndaari ko piiji tati o yamiri ton. ɗiɗo piiji tati malore bani adama fof hiɗe wawi wiide no e makko. Subhanallah. no jeeya ko atti wiide ko ittaqillah hulu allahu. si ƴeewi ayeji e qur'ana ko ari kalima ittaqillah hulu allah walla nafoore kulol allah en wiya limotako. no jeeya muɗum imamuɓe fof foti ko hutuba juma walla ko hutuba iidi walla ko hutuba dewgal ayeje tati jangeteɗe e qur'ana attade wonti kinadde e hutuba mum fof ɗe fof konngol ittaqillahi ɗo ton. premier ka jomiraɗo daali audhu billahi min shaitani rajim ya ayuha allazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. jomiraɗo yamri kono yo jeeyaɓe allah huule allah no o hani hulirde ni wata goto e moɗon e to maya siwna tawa l'islam makko on no timmi himo woni julɗo. aya hikkude on ya ayuha nnasu ittaqullaha ya ayuha alladina amanu ya ayuha nnasu ittaqu rabbakum alladi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha. fuɗɗode ayen ko ittaqillah huɗo allah. timmore aya waɗode khutba fof ko watta ko no tim no e mum ya ayuha alladina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yusallihu lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti llah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. udditigol yewtere fof haray ɗeɗo rasul sallallahu alaihi wasallam ina wenano ko udditano makuji makko ko ɓuri ko ɗum ko go'o. ɗiɗi sen ƴeewi simore si feƴƴi fatiha simore attetende jangede hikkude ɗon ko bakara ko
ko uddi ndewi alif lam mim zalika alkitabu la rayba fihi hudan wi ko lil muttaqina wonande hulɓe Allah lil muttaqin na'am sahih kalimatu taqwa no ɗuuɗi e ɓuran ari ka jomiraade ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanuna ko honɓe woni ɓen allazina amanu wa kanu yattaqun subhanallah sahih waliyaɓe Allah daraniɓe ko Allah yamiri kon e hoore oɗo aduna jomiraadali kulol alanaɓe sunu alanaɓe yawma alqiyamati heddi ko homɓe woni ɓen allazina amanu ko gomɗinɓe Allah wa kanu yattaqun tawi ɓe huuli Allah aren sen feƴƴi ɗo fof aduna ka jomiraɗo daalo e yawma alqiyamati kala mo o tagi o rewni e hoore oɗo aduna himo waɗi ko sirate rewa e hoore sirate jomiraɗo wa in minkum ala tagaɗo hay goto mo Allah tagi rewni e hoore aduna maayi sina rewoɓe e hoore sirate sirate ko pon waɗaɗo e hoore jahannama Allah dali wa in minkum illa wariduha hay e goto mo noon tagoɓe ala mo rewata ɗon ko haɗa ɗon Allah dali wa kana ala rabbika hatman maqdiya ko woni nde jomiraɗo ñaawi ha gasi firtotako kono rewɗo thumma nunajji alladhina ttaqaw thumma nunajji alladhina ttaqaw wa nadaru zalimina fiha jisiya hooti ko homɓe dandete ɗum ko hunde wotere pet ko homɓe ko almuttaqina ɓe hulɓe Allah ɗum nogoɗo hadise ko daɓɓa si rasul maki ittaqillaha haysu ma kunta hulu Allah an bani adama kala ka wawɗa wonde haray firo mum lannata jomiraɓe gan no firi raɓɓinide koni taɓuwa kulol Allah no firi ma'anaji buy woɓɓene kono ko resimugol ko ya waɗu ko allahu yamirma acca ko allahu haɗuma woɓɓena ko rentagol zunubuji mawɗi e tosoki e hoore wonde waɗa goɗɗo wi halli zunuba sahiraha wa kabiraha fa huwa tuqa bakkade ko yannaɗa ɗum ɗo ko bakkade janum mum e tosuko mum accu ko ɗum woni tuqa wasna kamashin fawqa ardi ardi fawqa ardi shawki yahdaru ma yara wa wattiɗo ɗo leydi no waɗa ɗo bulle no ira ha heewi a wattaki paɗe wiya ya taƴito ɗo yaha to no jippirta teppere ma ɗo tawa a jippa nde ñoƴƴa ha anda wondema hi cukkalima si tippa ndeya woɓɓe ko ɗum tuqa ya rento zunubuji wa ɗum ko ɗum wiyete tuqa kono ɓe resimi ko raɓɓiɗi tuqa ko ya gollu ko Allah yamiri acca ko Allah waɗi ɗum noon rasul salmaki ya waɗɗum kala ka wawɗa wonde e hewre an ɗum ɗo no conseil enen ɗo woɓɓe ka hoɗo muɗum no yalti woɓɓe no ka misiide woɓɓe ka ngeygu woɓɓe ka dogingol ɗiɗo fof si neɗɗo yooɓi ko wiyete taqwa ko jomiraadali inna hayra zadi taqwa ko ɓuri moƴƴude jooɓa kala ka bani adama e ko hulde Allah haray o timmini ɗum ɗo ko goonga ɗum noon yo on yooɓ ko de hulde Allah rasul salmaki noon nder hulu Allah an bani adama kala ka wawɗa wonde ko fiyon noon kala ka wonɗa Allah no reenuma subhanallah aray ɗon eɗe wawi wiide jazakumullah khairan cheikh summa eɗe yiwde wasiyanilaɗo sallallah alih wa sallam ɗimmon wati bi sayyi'ata alhasanata tamhuha wati bi sayyi'ata alhasanata tamhuha no wayi tanammi ɗo wastawi fayda neɗɗon ko kara han Allah ronkatamo kara han Allah dandirta neɗɗon waɗgol ko boni fe no wayi tun waɗay bone wati bi sayyi'ata ɓaɗo konngol ngol ko itlaq accitugol awa bone on dey jokkintinmo waɗimo marifa nam ko honno kadi haray woni ko soomi e leygol konngol ɗo haray ti famami meɗen raɓɓuɗo ɗo haranaka ceernoɓe ɓen hewtoyi wati bi sayyi'ata alhasanata no firti bani adama rasulu maka en hadis kullu bnu adama hatta kala bani adama tagaɗo addaɗo e hoore oɗo aduna mo jogui bakkatoy koye o waɗi o wawata wonde à 100%. ko ɗum si ɗaɓɓude e hoore oɗo anda neɗɗo mo ala bakkatu mum a wawata ɗum heɓde si tawi bemmen adama mo Allah tagiri juuɗe mum wutti ruhu muɗum e mum yamiri malaikaji sujjan ɗum wi'i ya waɗu ɗum ɗo wota waɗ ɗum ɗo o waɗi ko Allah haɗimo ko o pi ko waɗi ɗum hay goto alamo neɗɗo hisuɗe ɗiɗo piiji ɗum noon rasul maki kullu bnu adama hatta wa hayrul hatta'ina tawwabun kala mo Allah tagi rewni e hoore oɗo aduna ko sa andi e sa andali a heɓa zunubum ko waɗɗa bakka tum ko waɗɗa joni noon ko sendidiri ɗum e andi jomiraɗo yamirino adama yo o waɗu hita o waɗu o waɗi ko Allah haɗimo ko o yamirino iblisa yo waɗɗum o sali
jomiraɓe gadi ko sendiri ɓeɗo ko hunde wotere pe adama kañum de andi wondema hiifal yi'e yamirode Allah o rutti o tuubi firawna kañum duumi e mawninkinare musali ruttade ko ɗum sendiniri ɗum no bani adama o feƴƴali wurtaneɗo feƴƴani hollede piiji ɗi fof kala bonen kum o waɗi wona o malaika kanko Allah no tagrimo kono wopirta Allah o rutto ka Allah ko ɗum si ari ɓure tuubugol rutto ka Allah ɗuuɗu ɗum no jeeyamum neɗɗo bone sa waɗi bone an tum wota wirtu hoorema si Allah surrima jooɗo ruttoɗa tuubaka Allah no jeeya e kambaji ɗi jomiraɗo ko rasul salma holli e wondema jomiraɗo wiya si jeeyaɗo suuɗike waɗi bone mum an a yi'imo si a wurtanaymo suuɗo hollamo ni wota wirtumo no jeeya e kambanaɗo bani adama neɗɗo suuɗo waɗa bone mum an yi'a wirtamo wa jomiraɗo dala jeeyaɗam o naari imo suuɗimo waɗi oɗo bone min miɗo surnimo an hiɗa wirtimo a wirta bani adama wurtanmo kono andamo ko o bani adama ɗum no rasul maki wa atbi sayyi'ata alhasana bone mo ɓe golle kono waɗu moƴƴere wel ko monta ɗum ɗo ko ɗum so maki ko tamhuha sa waɗi bone a jokkintini moƴƴere tamhuha moƴƴere on monta e bonewel ngel waɗɗangal wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan hewtal ɗum tawa joni ko fi honɗum en yii piiji ɗuɗuɗi yimɓe no waɗa boneji selli ko rasul salmaki neɗɗo waɗɓe 90 ari wi no faala tuubude landi mo sikki ko o woni ko jongande ko dewo Allah oyni mi wari 99 est ce que tuububu anno jaɓe o wi tuububu e ma jaɓatake o wari mo timmini temedere o yahi ka goɗɗo o landiri ha joni ɓerde makko convaincali o accirni tu o wi wondema kanko dey o wari 99 o wari o landike goɗɗo si tuububuye makko no jaɓi o wi jaɓatake o wattinimo woni temedere dandi ɗo gam hayso ko yetta sojo wiyata wondema hi tuububuye makko jaɓatake fi honɗum o andi ko wari oɗa ko fi o ini jaɓatake on no wi ala ko haɗay ma tuububuye ma jaɓeni kono immo ɗo on ɗon o maayi o waɗali fus o naatoyi aljanna ko ɗum noon holli bani adama anniye ma ko moƴƴi waɗugol ma ko moƴƴi selli hadisi yawmal qiyamati neɗɗo no arara ko moƴƴere ɓe gotel jogi ngel naatoyamo aljanna fillayji mo noon ɗum hara minti on ko raɓɓiɗuɗo ɗum ɗo oɗo sa waɗi bone wattu moƴƴere wona kam ampani adama a jooto ɗum wona malayka watta ko bone ɗum noon haray ɓe heewi boneji ni son tigi waɗi tun bone yo geru moƴƴere ko fotata e mum ko peesidoye e muɗum inchallah aywa summa toɓɓere tammere nden o hadis ɗo mo hadis mo annduɗa ko selluɗo no wiɗɗo noon ko imam tirmisi fillimo ɓe maaki wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin nam wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin joni noon min miɗo yiya hande wallahi alhamdulillah ɗi jandeji ɗin no évolue moƴƴa bayanaji ɗin no waɗede kesa so aka lawol kesal ɗo ma nokkelgo vraiment jamanu no évolue de moƴƴa surtout ka dewe mbuyi hande no horude tenen e alkamisa saabu ɗi bayanaji ɗo no horude e yiwano taso a ko feƴƴi ɗo asora jomben tew vraiment jamanu no hettini moƴƴa ka dewal kono ɗo ka jikkuji ɗo vraiment haray ande hino ton hille ɗo ko nula sallam maki wa khaliqin nasa bi khulqin hasanin fama ta'likum ala hadha al-kalam ya kasira wona ko juuti ko fi honɗum so ƴeewi jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ala ko mantiri jiyaɗo makko no waɗa sallallahu alaihi wasallam sina jikku moƴƴo wa innaka la ala khuluqin azimin rasul sallam aki ɓuri timmude limanu neɗɗo ko moƴƴude jikku ɗum ɗon si ala hay fuy ala si jikku moƴƴo ala haray hay fuy ala jikku moƴƴo ko ɗum woni julɗoyaga rasul sallam aki innama bu'istu li utammima makarima al akhlaqi o précise min hay fosi minuliraka si wona timmingol ko ɓuri moƴƴude jikkuli ko ko fiyon woni timmingol jikkuli moƴƴi jikkuli moƴƴi no woduno attade l'islam teddingol ko ɗen hatamu tayi en wallugol toñaɗo en ƴettugol jawdi mum wallira yimɓe ɗum fof no woduno kono rasul salamaki kanko o dulama yo timmin ɗum fi hon ɗum si ɗum no waɗirte no wona fi Allah an ya waɗir ɗum ɗo fi Allah si rasul salmaki wondema kala mayuɗo e kawtalɓe ma nayo ɓe huwodirɗa anduɓe fi ma seedi wondema kaari a o ko moƴƴo jomiraade alay ko gabiltu shahadatakum fihi wa ghafartu ma bayni wa baynahu mi yaafi mi jaɓi seedeje mum e kaari ko o moƴƴo kala ko bonno woni hakkude amen on andali no wirruɗe nde ala mo ala bone
kono ɓawi o yiyaɗi mo yi moƴƴereji makko Allah yo mi yaafike mo ko anda ko ko ɗum si selli sayna Omar ibn al-Khattab ɗiɗo ari huwodirde e makko fi yo windaɓe ogɗal hono signature wondema huwodiral maɓɓe sayna Omar ibn al-Khattab ko winomo wondema ande mi andama wasugol lam andugol ma noon firtata ko a bonɗo walla ko a moƴƴi kono mi faala e addu anduɗo ma ko seytuɗo ko a hombo nde on addoyi goɗɗo o wondema ko ɗum annduɗa hiɗa anndi o inni himiɗo anndi mo amiral mumne ko neɗɗo moƴƴo o wi ko a kawtajo makko simo naata e siɗa yalta hiɗa anna simo naata e simo yalta ɗa anndi o ino o e on gollodiri e jawdi ha annduɗa nunɗal makko o ino o e o in on voya sidi o ino o e o wi yahu anda o addo e annduɗo ma no kasa sifotoɗa makko ko honto koye ɗon hawra e juuɗe mo ugginomo ɓanto mo moosa mo ɗumanno ɓeni ko ɗum de mi andi makko o maki ya adda annduɗo ma oɗo andama enen ko lintuɗo ɗon ko Oustaz Ahmad wona ko suuɗi enen e zamanu meɗen ɗo gande ɗen no ɗuuɗi woɓɓe ɓen no ara ha waɗa ɗum kono jikkuji ɗi no sakki surtout enen wonɓe ɓe leyɗele ɗo no ɓuuri hewde leyɗele reko yaltuɓe a heewa arɗo mo jippinɗa ɗo wernuɗa ɗo fayda nde mo sotta hay o waynoma nde mo yaha nokku go waynotako ko ɓuuri ko walla mo wondata ɗo e suudu luwi ɗon sertoyon ñande go wiya ɗaɓɓude suudu ina armiɗo jogui ɗo samour ka woni ɗo ka sertono hara ko juulay o janggay waɗay ni kono jikkuji moƴƴi ɗe manquera ɗum foti ɗum no rasul maki wondema wa haaliqin nasa bi huluqin hasani o yi dina l'islam ko jikku moƴƴo ɗum noon kala manqueɗo jikku moƴƴo harayno manquera ɗum noon ko mako ɗon ko wallahi hande hiɗen manquera ɗum buy wona ka janguɓe wona kala mo huwodirɗa fayda sa daari anin say jazakumullah khairan oustaz tafsir bari laalla inchallah landal sakkitoral ngal ɓurgal mettude fii après ɗum ɗo fof en faami neɗɗon ko yo hulo Allah nokku fof ka wawi wonde koyo si o waɗi kadi bone yo hu ko moƴƴi ko peeside e bone on yo jogo jikku moƴƴo surtout par ce que ko ɗum ɗon wawata moɓoyde baraji makko ɗi maraɗi ha o tawa yaɗi ka Allah joni noon haray landal sakkitorol ngal ko moni haynagol ɗo ɗum ɗon surtout enen hande nodditiɓe fulɓe que ce soit fayda ka ceernoɓe ma ɓe wona ceernoɓe ɓen wallahi hande gollitirgol ko janga kon ka haqiqa no metti fi sengo ka dewe no min noon nane juulugol horugol muddugol ɗino fof no newi kono ka jikku si ari tun jikku on tawi ɗon koye on tigui appliqué e makko l'islam on a tawa hino satti e yimɓe goo vraiment ɗum ɗon haray ko honɗum marɗon nasiha ko waɗana jama on e hoore ɗum ɗon si doɗen inchallah waɗay na junnude bana e feƴƴiyede ha son ko heddi o jomiraɗo nuliri rasul sah sallama bal nulaɓe ɓe fof jomiraɗo daali ko o nuliri ɓe o daariɓe e hono men o wi ko ittugol hujja aya gura daali rusulan mubashirina wa mundirina li alla yakuna linnasi ala llahi hujjatun ba'da rusuli ɓeɗo nulaɓe ko nuliri ɓe koɓe wewlinir dendagal waɗɗo koɓe waɗi ko o jembini ɓe o ɓeydali o ɗuytali ɗum welimo somaye mum ko ɗum ɗo woni ko natirete aljanna kono noon mo luuriɓe hay so a janggi binde a waɗi ɗum ɗo kono yiɗa luuri sunna maɓɓe kamɓe koɓe moƴƴuɓe jikku anga moƴƴali jikku ɗum hara ɓe rentinima Allah dal ko honɗum waɗi ɗum ko hunde wotere pet koyta goto yahoy ka Allah yawmal qiyamati ne jogui hujja ka makko o nuliɓe ɓe yettini ha gasi rasul salamaki o yamirali an tum wondema wa haaliqin nasa bi huluqin hasani o maki ɓuuri moƴƴude e moɗon jikku ko ɓurɗo moƴƴude jikku ka ɓeymude mum min miɗo ɓuuri on moƴƴude jikku ka ɓeymure am koɓe yamiri ko fof kamɓe ɓe waɗu joni noon janngude bindi ɗi tawa a andiɗi kono a wattaɗi hay hutubaji ansi ko a imamu ɗo joni hutubaji goo a suusata wadde ɗi mawdou moƴƴire jikku saabu sa darike kamin mbari a moƴƴire jikku moƴƴe jikku moƴƴe jikku ɓe kawtirnoɗa sertuɗa walla ɓe gollidunɗa e oto to haray ɗon hertidiri ɓe renima ɗon ɓe andi ɓe pooɗa toni andi arayno manki so min torki Allah aray bani adama timma kono yo Allah arsiki en ko wona e wowlede ko harano waɗe tatbiq surtout jikkuji moƴƴi kadi no inchallah haray musidɓe julɓe tedduɓe wonɓe ka lawol kisal ɗo jasakumullahu hairan hiɗon buy darudemen ɗo ni e continent ji ɗin joyi fof ɗo reni musidɓe men wonɓe Amérique déjà ka oustaz en iwri toon e Dakar e partout inchallah e Belgique ɗo haray mi weltani kam moƴƴi haray mi andintina oustaz tafsir ɓe senno Bruxelles ɗo hiwragol jama on ɗo e ziyara yo Allah jaɓan ɓe waɗa baraji muɗum inchallah haray kikiɗe ɗo eɓe mari salminoygol jama meɗen o Liège
haray janngo ɓe sento New York haray noon inchallah mi jonnitaɓe ɓe waɗa noon du'a ono wonɓe ɗo ɓe direct e dendagal ka o vidéo ɗo wawi hewtoyde min toro on kadi silanni partage ugol mo fiyo woɓɓe go kadi naftormo e faaleteɓe kadi yiwgol konnguli oustaz en o andi oustaz en ɓe ɗuuɗa kamɓe yiɗugol médiatisegol yaltugol e ɗiɗo vidéo ji kono ko ɗum wasiɗe weltano e moƴƴe argol ka plateau ɗo e o saayi ɗo tawe haray en salmini jama on fo en weltanike kadi groupe lawol kisal on haray cheikh men watta e junngo mo duwanagol jama o haray buyno ga no darde en ɗo en direct haray o jasakumullah khairan wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh addu'a salama jarama haray do on ko raɓɓini ɗo heddi noon wona wonde maɓe yiiɗa waɗede koɓe alana gandal muɗum maɓe docteur gaɗa jippingol hoore mum jaɓe ɗum en toddi Allah Allah holle gonga arska en jokkude yo Allah wurnen e l'islam o ren e l'islam woni nafoore bani adama ho wona todde aljanna yo Allah naaden aljanna enen e jinna e meɗen onon dariɓe ɗiɗo piiji weeɓitirgol ni l'islam yo Allah waɗu fi Allahu yanña famina en ko nafata en ay Allah nurinulaɓe ittiri hujja yo en rewmo rewremo sunnanulaɓe ɓe yanñane yimɓe yer ko Allah hiɗo dari e ɗin piiji yo Allah waɗu barke golleji ɗin waɗi rafi Allah naade en wassalamu aleykum wa rahmatullah jazakumullah khairan inchallah hara en lawol go assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh